Letsatsi la kajeno le tsamaelana le la Sehopotso sa batho ba 646 bao e neng le masole a batho ba batsho a Afrika Borwa a ileng a hlokahalla ka 1917 nakong eo sekepe sa SS Mendi se neng se nwela English Channel. Ke letsatsing la kajeno mo Sesole sa naha se pepesang bokgoni ba sona ha utluwa tshireletsong ya naha. Disebeletso tsa SANDF di aga ka hare Sesole sa fatshe sa moyeng sa metsing le sa disebeletso tsa bongaka ka lebaka la ho ikamahanya le maemo a COVID-19 le mathata a ditjhelete ke karolwana fela e itseng ya masole a bileng teng moketjaneng wa kajeno. Mopresidente o sebedise monyetla wa letsatsi la kajeno ho thoholetsa sesole sa naha se ileng sa ehlana ka ho thusa ho tlisa botsitso le ho kgutlisa seriti sa naha nakong eo merusu e neng ya aparetse diprovinsi tsa Kwazulu Natal le Gauteng. O boletse hore sesole sa naha se sebedise ka thata tlasa maemo a boima. The terrible experiences of July 2021 unrest has left deep wounds. It tested the authority of the state and the strength of our democracy. At that moment of great crisis, the sight of a uniformed SANDF member out there and just the sight of a SANDF vehicle keeping us safe, restoring calm, gave assurance at a time when many were fearful. Mopresidente Ramaphosa o dumetse hore ho na le mathata ao sesole sa naha se tobaneng le ona tekong ya ho fihlella dipehelo tseo se di behetsweng ka lebaka la kgaello ya disebediswa. SANDF has more than lived up to this task, particularly over the past year when our country endured great tribulations and trials. How apt then is the saying that the truest measure of courage is perseverance under pressure. As the Commander-in-Chief of the SANDF, I could not be prouder of our soldiers and of all of you who are here. Mopresidente Ramaphosa o dumetse hore ho na le mathata ao sesole sa naha se tobaneng le ona tekong ya ho fihlella dipehelo tseo di sebetsweng ka lebaka la kgaello ya disebediswa. I commend the leadership of our military and all members of our armed forces for fulfilling their responsibilities even as we grapple with funding challenges that affect various defense programs and development activities. We are looking within these constraints at ways to better resource our defense force with the tools they need to fulfill their mandate. Batho ba neng ba tlile ho tla boha menyako ya letsatsi lena ha ba ka ba phoqeya mo difofane tse sebedisetswang mabaka a fapaneng ka hara naha e ka sena le kontinenteng di ileng tsa thabisa letshwele.